kugabirana uya mawe tinjigarucerana kuganywa okitoroko mukafundo usanga natumisa kavera na nyunya Mbarara kubukubekiro abatura beserekire bona abarugayo abahara abato basaraho uri size na height omustylo ebibara bikikwatayo omuziki tukusabura bushesha butyo rero mbarareka hebwe kicyonco abana yamawe nibaka nkomuro kuruga mukuru mpaka muto tiharuho no mwaru kubakizo mweso wabatomera nozi ryageze waho akaseseka hote byaro munyindo bakondo naba bo bunyondo nosanga bavimbire nibariendongo ngwatampori wotancho mugongo na nyencha kare nyenda kurumbe ndogo Mbarara kubukubekiro abatura beserekire bona abarugayo Hola abareba Nkore media n'umugamba ki mwebare kureba Nkore media kandi no subscribe YouTube channel yitu iwaya subscribe nzire bari munonga kandi ataka subscribe no basakuzayo YouTube or searching Nkore media or subscribing to basa kwantu kuletera oherekemo esakabe on western anginga omusa music industry izobere turi stamp launch na kapoka ronje ako tubasa kuzamuka chirinziramo ukafuna muri cyo kunywa atakaba barazi biro of course tubastera pata no kutera drink washenga ni wasubizo funesh kwa ya cyo kunywa tuna accommodation ni wasinda no byama theatre yukuta hata no kubyama DJ Mboro nabaro hari shidomo na shitambuze musikabe kabikananye ni mabyo wakatana stamp launch of course na DJ na kaburisho kumanya muchimanyizo tukajya Nkore media naturonda talent za western wachenga yufuna talent of nami tukoretso tukoronde so izobera tware tumshawa munonga tutire tune omboro kudown kandi chirona hati tune netwara shaka dira tumbara kubetsero abatwira bunsire chiri mu rugayi numbana mu rugayi tubamure tumshiza one omshawa maji mnonga omushonga boluti Eyo bro, wow bwana. Chirichita. Sawa. Instead bazo kuruka yumuruka ndamukada. What is it? No uro ta right now fresh and blazing it up. So, nzai kumongera karo. Awaziri so era tujya kumongera mu magezi siri politician. Na yenge kintu katinda bakitandisa okutambula engere yayibiremu. Nile business zilizo normalize ngani twabateze b'ekibara tuza kusitera umuro Boruti yaman lockdown so far lockdown covid lockdown bona ekosizeta like nyenka Boruti oba fundembirwisi papa ate cyo kubanza cyabyona no kuza kutandika ekintu ngakisana ko mu lockdown kandi most of the music personnel mwero ba DJs ba presenters bagabi ne time yo kufurikiza talent yo kufurikiza umuziki mbwenu ikintu cya lockdown yero kucyanyambere kugira ngo ba DJs bagabi no bwire ko kufurikiza umuziki ba appreciate ati mbwenu tuterengo iwe Boruti ofuniremo mu lockdown timfunire mu mulonge kiriyawo konka breakthrough mbwenu abantu kumpo bwire kumba ati kiresero lockdown ebintu byo abantu ba percent okufirwa na nokufuna mu lockdown ekintu kiri 50-50 konka kale 51 okufuna mu 49 okufero yamani bamweta Boruti arakwenda kumanya who is Boruti basa kwangambira abantu bamanye Boruti noma yes Boruti amazina genyine nakfire Davis mwinzarwa robiburo konka kora noja konko Boruti nona akurire since nyine myaka nkebere nije paka hayimpicire so ntokurebera Boruti mbona life yanje nyindi yone yomuro aiba kweta yo mwana Boruti yaman abatuzwe tots Boruti mamura representing mamura omshija no mwana Boruti no mwana witu kana kugagaye ukubuze ico cha inspire ukuthi kandi deyo abashamba tere tune hata muziki gotura rimwe kura gutura umusangama na DJ ingereho nemwe nganturo mbara choga muzobora kubera DJ ikintu kikubira dara nari kuba mobile sample launch omusajja mu mulimo baba kali uno shirabika akoye kikagende dijongala yaman so umuziki ngantura rimwe kuna
kandi ndukubasa nokukanya kebyesongora ukubahinde abesongora nangire nipandikira henyuma ungati twagire mu lockdown mwene byo gukora byakendera najanta ikansi that trying out music. Okay. Kuna chikire first ani yanji. No maisha mutanchiro ndo kunarongesha. Tanchiro. Why Mbarara is my first song. Guy. Kubu kubechero. What is it? Incheshongoro cyo kubanza. We hit right now then singing and a big boy. Ndiro no mshani na ndare. Ninjera byona no kubira na talent omugisa support ya ba fans ba DJs ba bueno ne combination of all factors. Yaman. Guy, amazina MC Wakaima, the microphone controller, aka Mr. Lips, then that's our region Nkore media network. Tubare ba serebo banyu. Ucho ino koro mwestani yeshongore jokorechi. Oname. Yaman. So about so far right now the nation vinga. So far yeshongoro byone byinji ni 12. So far kunkebera out ni bena 4 songs out. Kandi ndioni ine project hii ndioni Nkore ya kata ni kuza kwa release soon flame yani tanki nenda kwa kura yaka umurro fire ati tisimentureba ensio na abantu bonda bishongo zibona kweshonga na mapiano nore muchitire worldwide ati we no tugambira cyo Mbarara amapiano wabana amapiano nahininga kunda ninga feelinga konka ati kuchera kufollowinga band wagone effect kujango kala akore chida ni chikore no janje ne seta kumpora ni trending stambura ho konka amapiano gombire ndakenzere kugata amapiano ati umwestern hati twine je case aina amapiano ele nakuzomeza satu this man twasikaze yebro bina shena yebro nebo anaka twasikaze yebro bina kaza kutera pasi JK's ngetata Genesis listeners party tipo na kwario 256 Boroti nani Wakaima all of us tena za kutera pati so tulelete JK's atina mapiano CJ champion atina mapiano no mwana ndijo kuna na MC na Rocky Julio na Nondi Jomano Motoha Wanga na Mzee wangu nione yebale that song yebale piano it's a big gift so ati ukubona urati unezo ndodo daga inanyina chita in fact na chita mamude ya de hariya in fact nyoni mbaza kusita mu buri ngoma ekinyine kubagambira amapiano linga sitama ungambire taka sitamire kujanti abo kuba yine project yindi yo linkurerezi so amapiano nimbaza kutafuna chance yo gusitama abo kuba hari yebero kwiza byahiri hati nakagamba chikuba tuletera utote naija nakagambo karonje nakaba Nkore media bona buri akahurikize all my fans the DJs presenters n'abantu mwera bakunda umuziki mureke supporting abana bitu ba western abo kuba talent yermu abana nibatere kintu konko of course wotine support nuko kuba nokore bintu byo wotine bahagizi utoka ibasizawe so my people you support your own western music people got talent we've got talent mureke to supporting it pushing western music to the world Nosimangu right now music ya western amazima gari music abana mutire abana batire abana batire ngoma tanto lebanga omega atshimwe byashongoro bibiri dipilla na ndera byashongoro byamani bununga tipo yatsereza mu ekimuri yatsereza mu commando none mu nebyesongoro so you walija notera tune so guys none ngo amane so eskweta ko mustane chitwa right now one love one mango lyo mweshongozi Wakaima na MC muro ni DJ Osman ni video director abacho mtakwa ni mwesapoti no kwata ni sechi tukachipushinga mwena wakoreba Nkore media ekintu mu supporting umuntu karagire nkarinke yatayo mu following mu liking mu subscribing YouTube channels ekintu ntuza kuchipushinga tukitaya oya akasia ko kariyo baketa
ni bafaki kare out 2022 in fact ingakaririza ngo mu December ya 2021 December kare atishisho mu 2021 okay it's 2021 2022 niyo ni inkoreriza atwatweza kasi wasotweza mukapera kesho barakasia akasia katakaso no kare out abantu batapenda kubyara batapenda kesho ngorokora kataka pera otwabatere abantu kabari cyo cyenga bashita batishisho mu cyo kwenda sia bachetani bafaki okay let's go nibabuza hikuzarwa nibafaki nibabuza hikurire bakoreki nibabuza hikutura nibafaki bakoreki nabaseki nibabuza hikuzarwa nibafaki nibabuza hikurire listen batuita baziro tufuse bahiro buri kimubara badukitambuza mbiro mu budebwe kiro tetwe bakatulo tubera mu kukaza na misana na kiro twatandika mpola tufuse bakuro miziki tukuba nanti nana atandikire linda kwenda kwemereza jamani energy okay mwebale kureba Nkore Media kandi mwebale subscribinga wo subscribing no wakabi kandi ataka subscribing ne mugambe vibe nedia vibe out vibe watsenga kandi turi ha stamp launch mutu abagambira umwanya muri bwo kushindira ukanywa ka drink ukakona cyo kurya cyawe wako kabazenyu mugana kawo karumuka ukabyama DJ mureka kusuka tengo manabya mu wa stamp nimbandi yo wakatano buri wakatano tubati ne upate hii tumejita kwa panchi niona DJ na post launch manya crazy so bro this papa omuntu abona yataga kufuna just umdoga na nyenda boruti na wasa kufunda kahi mitimagano yabone ha ningashi twaza mitimbagano Facebook YouTube mwene mitimbagano social media you just take boruti everywhere no mfuna kandi a WhatsApp no WhatsApp checking hasimu yange 0755 60 let me go 0756 33 62 08 lekaji garike mumpo yangu 0 musanzu itano mukara asatu ni isatu aberna manana 0 manana namba ne manager of course na bote ni manager ninga anyene team nstera freestyle ni nstera freestyle ukonganye ne team nundi mononga unique promotions no Nkore unique because of my bro unique promotion okay na nstera mononga okay na nstera so nobajeta Nkore Media kana amazina ndo banyeta MC Wakaima the microphone controller aka Mr. Let's Denda nobasa following Instagram MC Wakaima, Twitter @MC Wakaima, Facebook MC Wakaima, like my page, kandi TikTok vibe waliwo na MC Wakaima official to tera vibe zona no chengito so ninzira mbi tubasiburi abo kuba abantu twine bindi kubagambira n'ibindi kandi bonere kukati kuzana maona n'abantu benda kora kandi ayabari of course Uncle Osman omushija mahanga munonga kize bamukubwa bebare munonga Saina. Yeah, man. Uya mawe tinjigarucerana kuganywa okitoroko mukafundo sangana tumisaka vera na nyunya Mbarara kubukubekiro abatura beserekire bona barugayo abahara bato basaraho uri size na height yo mustailo ebibara bikikwatayo omuziki tukusabura bushesha butyo rero mbarareka hebwe kicyonco abana yamawe nibaka nkomuro kuruga mukuru mpaka muto tiharuho no mwaru kubakizo mweso wabatomera nozi ryageze aho akaseseka hote byaro munyindo bakondo naba bo bunyondo no sanga bavimbire nibariendongo ngwatampori wotancho mugongo na nyencha kare nyenda kurumbe ndogo Mbarara kubukubekiro abatura beserekire bona barugayo